Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video klip. Znači ljudi, u ovom klipu reagujemo na brata Nunija, na njegovu novu pjesmu ljudi moji. Tko još nije čuo njegovu pjesmu, obavezno znači link u opisu videa i svi poslušati pjesmu. Tako da ljudi, Nuni je izbacio pjesmu 22. kolovoza, znači augusta, ja evo gledam 24. kao što vidite i sami. Malo kasnim, prvi put je ljudi slušam, fakat je prvi put slušam, tako da imamo bratu ošint veliki like, ne bi se ni sjetio znači da je izbacio pjesmu dok mu nisam sad ušao u stream, jer bukvalno sad pola 1 ujutro, ja fucking snimam klip, sve zbog vas. Tako da ljudi, prije svega lajkujte ovaj video, subscribeujte se dole na kanal, ključite ono zvonce da vam može dolaziti klipovi i kao što vidite svaki dan sad izbacujem klipove, stavno sad trudim da izbacim svaki dan klipove da budem što redovniji na YouTube, znači da snimamo svaki dan, tako da ljudi moji, neću puno da duljim, znači tu je lajkić, tu je subscribe, brat tu isto nabaci subscribe, brat ima ono skoro pola miliona, brate, ili ti što govori da ono, baci subscribe, brate moj, ne se Sergio Max. Ok ljudi, idemo vam, znači full screen, to jest može u 4K, idemo u 4K stav, što da ne. Idemo cijeli zaslon, nadam se ćete sve lijepo čuti, da ćete sve vidjeti, ovo što gori cigara, žurio sam. Ok ljudi, znači, pjesma se zove All In. Ok, tako da idemo, official music video by Nuni. Ok, idemo, Mozart mu je sponsor ovog spota, pjesme. Vidi Nunija, vidi, čekaj da vratimo, brate moj, a vidi ti, ba di su pločice, brate, di su pločice, jebem u miševe mu jebemo, vidi Nunija šta se razvalio, ma nema, on je čovjek na nekom moru, na nekoj plaži, brat, vam je ko pijan buk, te šta mu je bogat? Gledaj lik se, vidi kladara se igra, vidi kladara se, sve se nema kladara se igra. Ok, idemo ljudi dalje, Ok, vidi plaža je bomba, znači. Nema, brat je otkinuo je sa spotom u početku, brate. Nema, ok, vidi vamo eurića u flaši, a. Sve se nema eurići u flaši se slažu, a. Vidi, a koji kralj, bog. Što jače, samo se čuje plaža u pozadini, to je tu. Tako da ono, hajde vidimo, brate. Brate, koliko ovo dobro. Kaže. Brate. Šta piše? Video, čekaj, šta piše? Video by Emir, Žiga, Besim, Bojađija, Azur. Dobro, prvi put za likove, what the fuck? Ok, evo brata Nunija. Brat Nuni nam je u spotu, gledaj brata Nunija. A bože, Nunija. Koji krič! Kažem, koji vidi brata Nunija. Vanimi, znači brat Vanimi nam je u spotu kod Nunija. Ok, vidi tu, znači, one cvike, znači, brate, kod Kineza kupili za 5 maraka. Više ne znam šta da radim, ove noći sve mi da. Sine, šta? Ne, svaka čast, evo, čim sam čuo 2 strofice, čim sam čuo 2 riječi. Tvoje srce sada daj mi. Vidi Nunija, ima Nuni, nisam ljudi gej, ali ima Nuni dobro ti. Ja i ti kasni sati, to je pa kao i raj. Haj vidi komada tu, miševe. Reci mi ja. Sine, vidi ove vidi plave jebote. Če YouTube izbisa to je video. Tvoja sam je ritam, kreće ritam udara. Sine, baš je dobra pjesma. Na ona mi je srce ukrala. Slomila. Cringe. Vidi manekena što su se skockali, znači glavni tipovi su ovdje, znači Nuni i brat Vanimi, brate mil. Vanimi ja nisam pratio, ima 100 godina. Ova crnka, nije ni ona loša, brate, vidi plava. Ovo svega više sviđa. Da vidio sam da je aparatiće stavio, stane. Ako ste vidjeli Nuni nosi aparatiće, sam to znao. Vidi Nunija, brat je kralj. Sad kontam zašto je na početku pokazao onaj kazino, to jest da kocka kao i to, ako ste vidjeli u početku, znači, kao jer je rekao za to Olin, dajem se Olin, ovo, ono, dobro, ne veze. Brat otkino. Aj Nunija, brata! Aj sine, se nifa zove, vidi male šta se zahvalcalo. Vidi male šta se zahvalcalo.
Ma nema, znači spot je 10 od 10, brate. Znači spot desetka, čista desetka, ljudno. Čista desetka. Ajmo dalje. Oj, sine. Gledaj kao... Kralj. Gledaj ovo kao gleda u more, on gleda u malu. Gledaj mu pogleda. Brate, kralj si je. Dobar mu je ritam. Znači ritam muzike, brate, ono... Ekstra. Više ne znam šta da radim, onda kada nema te. Realno, Nuni ima dobar glas. Jest da je bacio tu nekih onih autotune, te gluposti, ali brate, Nuni, inače sam gledao njegove prije live-ove, kad zna neka pijat u live-u, brate otkida znači s glasom. Znači dobro jako dečko pjeva. Tvoje tijelo samo daj mi. Dobro, vidi malo, jeboj Nunija. I ja kad smo sami, želim da me sve. Ajde šta sam se tu naložio, Već ću da malo da vidi. patim. Ma nema. Se pare jer ritam kreće, ritam udara. Sine, muzika je top, znači stavljam je na glasnoću kad me neko zove. Ja, spot odmah da kažem da je 10 od 10, znači spot mi se sviđa opasno, što se tiče muzike, ritma, isto desetka, što se tiče pjeva, znači top je muzika, znači brat je otkino s muzikom, znači po meni, nisam neki profi u ocjenjivanju muzika, ali brate, ono, na primjer gledao sam od Vanimija, kak je brat snimao one prije pjesme, Serbian Games BL i tak te gluposti, to je ono bilo sprdnja i diss trackovi, ono, baš mi je glupost bilo, brate, ovo je otkino, brat! Sine, ritam je, Sine, nema top, sve desetke, nema sve desetke, sve. Kraj! Sine, mala je bomba. Vidi njega, seljačin je žvalio se malo. Kao fora je, koliko sam ja skonto, kao ne se stavio all in, ono sad tu neke kintu imao. Idemo, gas! Opa, vi brate, kako to auto vozi nekog džipa, karavana, šta je ovo? Mozart Casino, amo, opa, tapkanje. Gledaj seljačine kak je došao. Gledaj ga ovo. Ja bi na Nunijevom mjestu još se malo, znači, uvatio fitnessa, znači, ono nabio tijelo do kraja, brate, bio bi na maksije. Nisam gej, ali ono, brate, otkine. Top je. O, kao izlazi ko gospodin, znači idemo, opa, zaližemo kosicu, nema, brat je otkino, znači, brat je, gledaj mu ove tašne vampukte, a sine, kraj, a vidi cvika brzi, šta je sad ovo, nagla promjena ljudno, aj sine, vidi ove dvi šta su se zakolcale oko njega, od ovo nije maloljetna jebota, to treba prijaviti. Vidi bembare jebu sebe. Aj, sine, vidi aj ti boga. Neću komentirati, znači pjesma je fucking shit, brate. Znači zaslužuje 1001 like, znači napisat ću vam komentar, braca otkino. Nema, brate, pjesma je, znači, nema šta. Ritam kreće, ritam udam, brat Alen Čirić, ko ne zna, znači isto je, okačio mu komentar, nema, evo, neko je muro, brate, koliko je mnogo je bole, znači mnogo mi se sviđa ovaj ritam, počeo gledati sad ovo, kad krene, brate, ono, te udari, znači kad odvali još do daske, u autu, bukvalno, aj ti sine. Sine, neću komentirati više niš, znači sve desetke, pohvala, jedan od boljih muzika što sam čuo od naših balkanskih youtubera, svi ovi što su snimali Vanimi, Serbian, ne znam ti nija, Kodžibros i oni što su snimali one diss trackove te pjesme, nula nasprem ovog, ljudi moji, ocijenite i vi u komentarima njegovu pjesmu, šta mislite, koju bi vi ocjenu dali, brat je otkino, inače i dobro je otpjevo, znači inače i bez tog autotuna, jak je ubacivo i nije ubacivo, nema pojma. Inače, dobro dečko pjeva, tako da ono što još vam piše, follow Nuni,
Ok, sponzor mu je Mozart kladionica, ok, direkt, taj, kamera, taj, production, drone, color, bridge, nema brate, znači, otkino je, znači muziku mu je radio Alen Čirić, ne se seri, aranžman mu je isto radio Alen Čirić, brat je riješio, znači, pohvala za brata Alena Čirića. Brat Alen Čirić isto je otkino što se tiče muzike, znači brate, spot je čista desetka, nema više ljudi, znači nema više riječi hvale za ovu pjesmu. Tako da ljudi, nadam se da ste uživali u ovom klipu, nadam se da ste uživali u ovoj muzici, nevjerovatnoj muzici, znači prvi live stream koji uključimo, stavljamo Nunijevu pjesmu, brate moji. Tako da ljudi, lajkujte ovaj video, naravno pretplatite se dole na kanal i naravno idite oko brata Nunija, lajkujte mu video, lajkajte mu pjesmu jer je pjesma bomba, znači. Pjesma je bomba, evo bukvalno sad mislim da Nuni streama, brat moj, tako da idem malo brata da gledam, ili ne streama, nemam pojma, malo prije bio streamo, tako da ljudi, znači, brat je otkino, nema što da kaže. Tako da ljudi, like, share, subscribe, uključite ono zvonce da vam dolaze notifikacije za sljedeće klipove, mi se vidimo nekog narednog klipa, a do tada lijep pozdrav!